Isiphumule-ke Mabhinca-ke i-promo video kaKhuzani Ndlamlenze Mpungose-ke ingoma-ke ithi ngena kulayini ekuyiyona-ke ingoma yo-1 minute ekushuthwe ngayo-ke i-promo video-ke. So ukuqaphela kaMabhinca ukuthi-ke ayizwakali kodwa-ke ingoma ku-Facebook if uyidlala ayizwakali, and futhi-ke uma uyidlala ku-TikTok-ke nakhona ayizwakali, kuthulekile nje, kuthulekile due to ama-copyrights. Ever since-ke nazi ukuthi uKhuzani into yakhe uyayihlela ngendlela-ke, uyi-copyright-ile-ke yonke umusic wakhe-ke. Lokho kusho ukuthi-ke angeke ukwazi ukuthi ushare ingoma kaKhuzani ko-Facebook nani-ke ama-rights engoma-ke ungenawo. Yikho-ke njengoba naye ehlulekile naye ukuthi-ke ayishares because kunama-rights angakawasekhlishi kahle. So if-ke nidinga nina ukuthi-ke nizwe-ke phuthumani kwi-channel yakhe ya-WhatsApp. Engicabanga ukuthi WhatsApp wona akaqinisi kakhulu imithetho-ke mayelana nama-copyrights. Phuthuma laphana kwi-channel yakhe uKhuzani Mpungose ku-WhatsApp, ila uzokwazi-ke Mabhinca ukuthi nizwe kahle khona iphelele-ke i-promo video kaKhuzani-ke inayo futhi i-sound. Ngizozama ukuthi ngiyibhale nelokhuzana la yayo WhatsApp channel kaKhuzani la nizokwazi ukuthi khona-ke nizwe-ke yona-ke i-promo video kaKhuzani. Ever since ngicabanga ukuthi basayilungisa indaba ukuthi-ke igcine-ke izwakalile ukuthi kufanele bekhona ama-codes abawafakayo lapha page-ini ukuze izokwazi ukuthi-ke ivuleleke i-sound yayo. Siyabonga kakhulu.